تەماشەوانên هێژام دەرباسی مۆنترێاڵا کانادا دبن بنپێکردنین لە عەفرینê هەلوێستا ئالیان ئەم دێ لەگەڵ دکتۆر ئەحسان عەفرینی سیاسەتمەدار بگرنە دەستا سلااف بۆتە دکتۆر ئەحسان رێزدار دکتۆر ئەحسان عەفرینی ژوێ دەست پێی بکەم کریارین تورکیە چەکدارین بسەرە لە عەفرینê هەر بەردەوامن لێ ئەڤ یەک درایە گشتییا جیهانی دە مخابنی بە بە ئەوایەکی پێویست نایە گرتنا دەستان ئەگەرێ نوێ گەر تژمەرە بنرخینە. سلااو ڕێز مامۆستا سپاس دەستپێکیش بۆ بەخواندنی وەکەلێک شانازم وەکەل جەنابێ کەک جەمال مامۆستا بڕاستی تشتێ لە عەفرینê چێ دەبێ ئەو بن پێکرێن مافێ مرۆڤان û وەک وانî ser ziman ser yanê tekez dikin ew hêzên necatperestên îslamîstên Ereb yanê hewl didin û Kurd ji devera xwe dest berdin yani hemî ew dikin lê xoyayê proja wan bi serê nare serî ji ber ku li hemberî wê em dibînin ejmarek ji wê mestir yani Kurdê Efrînê dizebirin ser xaka xwe belê ew hemî hewldana dikin lê niha yani dixwazim tişkî jî bêjim peywendiyê me li gel ew hêzên siyasî ê xwe dibînin siyasî ê opozisyonê Sûriyê peywendiyê me hene rastî yani ji taybet ji vir û û me hene yani bi rojane cibîn di navbera me û ew hêzên siyasiyên ê opozisyonê dibînin wek yani berpirsên siyasî a leşkerê azad û wisa tê navkirin kesên Türkman hene kesên yani nûnerên hêzên siyasiyên Ereb hene bi rojane peywendî di navber hene ew jî hewldanê xwe dikin bi rastî vê rojên dawî da yani hevkarin ew jî nerazîn ji ev tiştê ku çekdar dikin çekdar bêtir vê tişna dikin xoyayê dawiya êdî merhela wan tê ji ber ku li Bakurê Amerîka peywendiyê me li gel kûçika spî çêbû ew jî hewl yani sûz dan me ku em ê di demekî nêzik da mesela Efrînê wê ne çareser bibî lê wê pêhemvedanekê çê bibe wê ew ê tiştên leşkerî me leşkerî ji kulana rakin yani ev tişta jî ji me re hat gotin ji yalê kûçika spî da li Bakurê Amerîka. دکتۆر ئەحسان نوهاد پەیوەندیên me wekî Kurdistan24 jî di hevpeyvinên me de di pêwendiyên me de her dem aliyên opozisyonê destnîşan dikin opozisyona Sûriyê destnîşan dikin ku rast e li Efrînê binpêkirin dibin ew dê pêşava binpêkirinan bigirin ev binpêkirin nekû li ser navê opozisyonê tê nekirin tiştê şexsî ne lê tê dîtin ku li Efrînê bi hezarên mirovan têne revandin bi sed hezaran reviyan e lê li ser erdê jî nayê xuya kirin ku pêşiyava kiryaran bêgirtin ev kesên ku evkar kirine bêne dadgeh kirin hinî ji wan bêne zîndanî kirin ji ber kiryarên xerabê gul hemberî xelkê Efrînê kirine divê derbarê de ger dîtina xwe ji me re kerem bikeke doktor Nihat derbarê ew yani dedîn sezakirinê hemiya bîst û heştê vê meha çûyî da wezareta karê derbayê Amerîkayê yani çend nav ew kirin sezakirin ew jî yani bi rastî spasiya ew dezgehên yani taybetê Efrînê sivîl ê ku kar dikin raporta bi rojane radestî netewên yekgirtî dikin radestî çiyên biryara dikin ew tişna pirsa ew yani binpêkirina mafê mirovan berdewam wê berdewam bê raz dibêje opozisyon yani ser ziman dibêje em ne razî vê tiştî û rastî jî wisa yani li gel em wan demê wan da gel wan da em rabînin şoreşê
ابشر شام برابینی جوام گل سوریه آزاد بکن نگوام این ور بکر یعنی چهار رژیم سوریه که ور امجی وسا بکن لی خویای هزن تاریخ هنه تایبت یعنی او هزا استخباراتي تركي بيتر او كسم يعني طيبت سد تركمانا با يعني او تركمان سوريا بيتر يعني دست دنوان بن بكرنه ما في مروبان بكر هولدان دكن كرداج ور جدبر عفرينيا بكن هولدان دكن او بارتنا ديموغرافيك شي بكن belki hayal radaya kepserketin tedi em hemiş zaten Afrin sedi du penç Kurd bi yani coğrafya ve derevi yani ev kesil biyani ev kesil bes karmen yani em bebin desalat bin ev sedi penç o gurmani yani hendiri 20 salı da Afrin yani ne khaneş ne nişteci Afrin'in لی خوازم سرت خلاقتنا و بکم یعنی او طایبت به کریاری دیکن به دست بناوی ارتش آزاد و ارتش سر ترکیه او ارتش طایبت سر گروپ اسلامی تین حساب کرد و از بار موی دمی که بیسیکتا و çareserik jwara vera jwari kirin söz hene az bawarım yani hayani maha daha yani olsa yani söz tane ve çareserik jwet işler bakın le hemij zadiyane Suriye hemid ravşik خراب yani am rujayro dibinen derayı دکتر متخصص روی بابت جی قصه بکن نها ev aliye ki mesele aliye ki din mesela ji aliye cihana Kurd ve ji dervê tevgera sivîl demokratîk yani rêxistinên siyasîên Rojavayê Kurdistanê bi taybetî jî rêveberiya xweser û hesede gul wê derê de silat bûn pêşiya niha gelo karê got dikin duwarê dîplomasiyê de duwarê lobî de duwarê medyê de duwarê zanyarî gihandin ji bo platformên siyasî sivîl mirovî ê cîhanê her wiha di organîzekirina raya giştî ya Rojava de ji ber ku nirxên mirovî jî Rojava gelekî giring in ne tenê berjevendiyên siyasî ne Dua derbara de li gora bahweriyata erkê xwe bi cîhaniya aliyê Kurdî Rojavayê Kurdistanê. Na em bibin yani bibin hezin mey siyasî rêveberî taybet nayê. Bergavina bixwe mijûlne ve bercewediyê xwebamış. Em hemî çîzam. Taybet yani em bibin Efrîn, Serêkanî û girê spî yani hemî hêzan. Çi encûmana niştimanî Kurdî, çi rêveberiya xwe yani em hemî yani encûmana niştimanî Kurdî yani ez yek berê ji hevalê wan bîm ji 2013 ji wan qetiya lê bixwabim belkî xwe nebî yani dema taybet Efrîn yani heya niha ji gel opozisyonê ne hel niha ji gel yani koalisyonê ne lê mixwabin nikarin tu guhartin çê bikirana nikarin yani wê yani heyanî wê dijatiya hemberî gelê Kurd hundirê Efrînê êgo hevalbendê wan nikarin ravestandana. Lalêdin rêveberiya xwe ser em hemî zanîn çi tê ew kirin yani rêveberiya xwe ser hegerekê bikira ji Efrînê dernedike. Yani rêveberiya xwe ser yani bi rastî taybet wê rojî em dicivînin kêdabî yani vekirî ji me re gotin yani go yani radestkirin hat kirin. Yani aynı peyvekê bêjim mamiste aynı peyve hat ser ziman. Yani bu serokê erkanê Tirkiye yani hemî plankiriye wê bes ser xeta sela wê çendekî ji her daliya warê kuştin wê dûvra wê Efrînî radestiya wê bikir û em plan wisa bî xuya bî dema te Rifet vala kirin berî salekê û hanî kirin kampên nêzîkê Efrînê gelê te Rifetê hazîrî ji wê re çêdî
يعني ودي وراجي داس بيكرين كنت العفريني السينوري تركيا دا فوالا كرين حيا هني كده سنتري عفريني همي قالي كر قلت براما همي مزقف دا وبانكرين تركرين كنت خبردن والشركة تشبي بتشكي يعني تو شري مزيج شيء نبي عيني من او سروكي اركان تركيا قلت كان روج السلف انا سر خط اسلف شري هفكرين تبرا هيدي رادستي هفكرين قال لي عفريني برنت دردورة ترفعت الشاباي وقال لي ترفعت شيء ايكود كامبادا بين هاتن كاتن ندري باجار عفريني يعني هاجر راسي تريبه بريا قصه وين كتب بلانا وصايا يعني اول نهاجي تبيسنجي يعني او بيفن انه امي نظام هاكر باشور نظام شبه امي ورن باشور جيبا ام نبتن ورن عفريني رزقار بكن ورن سريكاني رزقار بكن ورن جريسبي رزقار بكن يعني وام همي جي دزانين يعني دروشا كاتنا عفرين ده همي خويا بي يعني قال ميديا و ام همي كردين همي دبرين باش دزان نبي يعني يكشك ملا ريبابريا خسر بي يكش كادروين يبقى يعني بقى العفريني بكروان بي يعني شهيد كده يكش كادروين نكد همي كاتن وي باس او باس هاتنا عفرين هكذا بيراوا هميا بالبرده بين دربين هات العفريني كنت نعم هوالي دي باكيتين العفريني للراستي يعني او فيلا لكفرجاني باصلو داري راوستيان وحسن هوالي مال وردين باس همي بالا بين هاتين بس او باسنا هاتن كادروين يب ريبابريا كوسان و باكنك و ب كوردين بهماهنگی لقال استخبارات سوريا ام بتايبت فرا ام دولة حلبي اونا برن هندري بمبجي يعني هماهنگی نبرا رژیم دا و نبرا ترکا دا هم خلق دبرین هم باش دزانن چی بیچی نبی يعني سر پرسا جنابه و دزگهن می رببریا رابای کردستانی عفرین يعني ام بيجن دز عفرینی بردان يعني قال عفرینی هستش اکشار نوسا بله سپاسیاتت کم دکتر احسان عفرینی سیاستمدار کرد مونتريالا كندا تو میوانی سپاس بخوندنی سپاس